صندوقچه زولبیا سلسله فیلمی تصویری فیلم دهم زمین میلرزد زمین لرزد نه زمین آرام است وف وف بیژن بیدار شو برخیز چی شد؟ بیژن امروز مگر عید است همه به طرف مغازه میدوند از هفتش عید است حسیبچه تقسیم میکنند چه خیل عید چه خیل حسیبچه نمیدونم برو زودتر خودت بین چرا استادایی؟ با ما همراه شو بیدا چی گپ شد؟ حسیبچه تقسیم میکنند کدام حسیبچه؟ فردا روزی دو است روزی سلامتی ما مشق میکنیم فهمیدی؟ نفهمیدم روزی سلامتی چه خیلی روز باشد من هم باری اول میشنوم دادا جان فردا عید بوده است روزی دو این چه خیل عید است пагоҳ ҳама медавем хурду калони шаҳр ба мусобиқа мебароянд на танҳо мо балки тамоми мардуми ҷумҳурӣ медаванд дар хуҷанд истарафшан қурғонтепаву кӯлобу хорух дар ҳама ҷо мардум медаванд касе ғолиб ояд мукофот мегирад فردا من هم میدوم مکافات را ما میگیریم از همه پیش میگذاریم و رفته مکافات را میگیریم وف мумкин лекин барои ин се шарти асосиро иҷро кардан зарур аст одоб интизом ва машқ бе инҳо намешавад چه خیل آداب چه خیل انتظام بیژن بچه با آداب و با انتظام کو ба одобу ба интизом инро ҳозир месанҷем мана кати хобашро ба тартиб наовардааст кӯрпаву болиштҳо паҳну парешон бачаи ба одоб اول کتی خوابم رو به ترتیب می‌دارم به ترتیب در آوردم اکنون با آداب و به ترتیب شدم қариб писарам акнун берун баро варзиш мекунем акнун баробари ман машқ кунед яку дую сею чор шудем ба варзиш тайёр меҷаҳем дар ҷои худ болову поин зузуд қатор шуда меравем қатор шуда медавем хобамон акнун парид навбати дастон расид яку дую сею чор мо бачаҳои ҳушёр панҷу шашу ҳафту ҳашт бояд хез бояд нишаст бори дигар меравем бори дигар медавем офарин ба шумо акнун навбати шустушӯй расид рафтем акнун мо ҳушёру тоза шудем канӣ кӣ мегӯяд вақти чӣ расид وقتی نهاری ҳоло барвақт аст вафодор баъди ҳушёру тоза шудан вақти салом гуфтан мерасад ба дасту рӯи ношуста хоболуду ҳамёзакашон салом гуфтан нодуруст аст канӣ ба якдигар салом гӯед سلام دادا جان سلام دوستان عزیز سلام ана акнун вақти наҳорӣ расид наҳорӣ ки кардем ман шуморо ба сайри варзиш мебарам دادا جان ورزش هم سیر دارد ба варзишгоҳ рафта сайр мекунем برای چی؟ ما آخر ورزش کردیم کو با چرخ و فلک سوار شویم بهتر نیست؟ ба чарху фалак ҳам савор мешавем اورا лекин мо навакак варзиши сабук кардем яъне хобамонро парондему ҳушёр шудем шумо ки фарду ба мусобиқа меравед бояд варзиши ҳақиқиро бинеду донед бе варзиши ҳақиқӣ на медал мегиреду на мукофот با تو وفادار فقط تماشای بازی باشد بس با ورزشگاه میرویم
албатта меравем. Шинос мешавем, машқ мекунем ва фардо ғолиби мусобиқа мешавем. Салом модарҷон, мо варзиш кардем. Салом, салом! Мо дастареямонро таза шустем. офарин ба шумо. субҳатон ба хайр бод. акнун биёед наҳорӣ кунед. акнун навбати кадом шарт расид? Навбати ба варзишгоҳ рафтан. ҳоло не, инашро ман медонам. мо бояд ба модарҷонамон ташаккур гӯем. охир модарам барои мо наҳории бомазза тайёр карданд. Рост гуфтӣ. Холаҷон, ташаккур ба шумо. Ташаккур модарҷон. ана дар ин ҷо одам чусту чолоку бақувват мешавад. мо дар ин ҷо машқ карда баъд ба мусобиқа меравем. ҳамин тавр дадаҷон? бале писарам, Сонӣ, медалу мукофот мегирем. медалу мукофот ҳам мешавад, ба шарте ки нағзакак машқ кунед. вафодор, зуд ба назди мо биё. беадабӣ накун. Ман чӣ беадабӣ кардам? ту бояд аввал иҷозат пурсида баъд ба саф истӣ. Рост гуфтӣ. Амакҷон, ба ману Бежан иҷозат диҳед иштирок кунем? марҳамат, марҳамат. мо ҳамаро бо ҷону дил қабул мекунем. офарин ба шумо. ва бояд тазаккур дод ки имрӯз дар шаҳр наврасону ҷавонони тоҷикистон дар ин Сар кардем. нуфус миёни писарону духтарон ширкат меварзанд. инҳоро бин вафодор, чӣ хел чусту чолоканд. Бежан, мо лоақал давида натавонистем. Давидан ҳам осон набудааст. ҳа, душвор будааст. пагоҳ чӣ кор мекунем? ноумед нашавед. машқ кунед, осон мешавад. аввал оҳистатар давед, баъд тезтар, баъд бо тамоми қувва. канӣ сар кардем. аввал оҳиста равем, сони оҳиста давем, сони зудтар ва зудтар, сони аз ин ҳам беҳтар. фардо мо хуб медавем, фардо ғолиб мешавем. بیژن هرگز یک باره و سراسیمه ندویم زود خسته میشه اول خیلی آهسته بعد یکم دقیقه اندک زودتر ثانی باز زودتر و همین که راه نیست شد با بودی قوت بده فقط به پیش نگاه و دیگران اعتبار نده сар кардем. Бежан, вафодор, ба шумо чӣ шуд? чаро ақиб мондед? афсӯс хоб будааст. نترس بیژن نترس آنچه که دیروز پگاهی شده بود به خاطر بیار آداب انتظام ورزش همه‌اش را تکرار بکنم و میدان را غلبه نصیبی
تو می شود. خیر بیژن، خوش باش. салом бежан вафодор ба варзишгоҳ ба дав меравем магар ту фаромӯш кардӣ бачаҳо шумо ҳам дар ин дав иштирок карда метавонед рафтем давиде